Ljudi, ipak smo se predomislili sa kamermanom. Kad smo već stigli do ovog mjesta, ići ćemo i do gore, pa šta nije mnogo, idemo sad, kako ide tu? Ne, kako da pokažem bre, tu pravo idemo, pa skrene se ka moje lijevo, vaše desno izgleda. I idemo. Lijepo mjesto je ovdje, ljudi, ko ni došao može da ga posjeti. Jako je zato što ima planinske predelje, a ima i tu izvori jedni kao vodopadi su. I jako je. Ja sam bio tu u zimu pre 1-2 godine, ali ovako nije bilo. Bilo je mnogo počisto da kažem. Bilo je mnogo, nije imalo ovoliko zelenilo. To hoću da kažem. I nije bio ovaj pad asfaltiran. Evo ga taj manastir tu. Ljudi, prekidam tu snimanje, javljam se kad vidjet ćemo dole. Ljudi, došlo je vreme da idemo ka dole. Nije. Bili smo u taj manastir, što sam vam rekao uče na početak od video. Ja se nadam da ću izdržati sad na dole, zašto imam samo zadnju kočnicu. Prednu je otišla u kubasice. Šalim se. Idemo ka dole i snimat ću vam ovaj put gdje smo išli ja i kamerman. Snimat ću vam put da vidite koliko je teško, zato što sigurno neki komentarima će napisati kao vidi ga Kriks, ide po ovim putovima i žali se kao mnogo je teže, tako je, onako je. Zato uzmem sad kameru od kamermana i snimam vam ovaj pravec. Ljudi, ostanete u video i uživajte ka ovaj prekrasan put ka dole. Ja mislim da ću se čuti. Ili će biti muzika u pozadini, ili će biti pad. Hajde, idemo. Ja sad ću da pokvarim i ove što sam smenao, nove gumice, sad ću da pokvarim na kočnicama. Sad ću da sjebem ove gumice. Krene će mirisati na plastiku, na gumu zapaljen. Idemo ljudi! Svinjac! Ja samo se molim da ne mi izađe neki auto od tu, zato što ovaj pat je strman. Na kameri ne znam da li se toliko mnogo vidi, ali strman je. I ja se molim da ne izađe neki auto pa da me slomi. Ali mnogo mi je vidite kako je zafrknuto, jel vidi? I sad idemo ovdje 100 na sat. Polako ova kočnica, evo, da stanem malo da vam pokažem ovaj pogled na grad Ohrid, na jedno 5 sekundi i produžimo dalje. Evo grad Ohrid, pogled na grad Ohrid. Malo se može vidjeti od tu, ali nema veze. Nego šta sam vam rekao, mnogo je straman ovaj put i ne znam koliko će me čuti. Za naredne videe ja ću uzmeti onaj mali mikrofon što ga zove bubica i povrzat ću sa telefonom zato što ovako ne ide. Ljudi, uživajte u pogledu, u narednom delu ubacit ću muziku i uživajte. Ljudi, šta mislite, šta sam stao ovako, a? Sigurno ne za pauzu. Ne, šala na stranu. Nastao je veliki problem, mislim veliki problem. Hvala Bogu, ja sam dobro, nisam izletio ovim žbunovima vamo. Hvala Bogu, to je dobro. Ali zato je moj bajs nastradao. Sigurno sad se pitate, jao Kriks, šta se desilo, pa šta je ovo? Ne znam, jer možete vidjeti ovu liniju tu što je na ovom asfaltu novom. Da obeležim asfalt da sam bio ja tu. Aj vidit ćemo. Ljudi, šala na strana, pukla mi je guma na sred vožnju. Možao sam da nastradam i da idem vamo u nekim kubasicama, vamo u nekim čenkama. Vidite šta se desilo.
Ово као нека петарда да пукла околу му, јебем лига. Сад шта шу да радим? Ко ќе да гура бај до та... Видите где е град Охрид. Ко ќе да гура бај сад до доле? Или да га возим напредном тркало, највичам. Па и не могу да возим и напредном, немам предна кочница. Луѓе, шта да радим? Ништо луѓе, ај, да видим шта ќу да урадим, можда ќе се сначи некако, али... Ќе видим, ајде. Да не е пукла гума, сад ја би био куќи и сједем да едитирам видео, али... Јебите тоа шта да... Одјеби, луѓе, мислим да овој видео ќе имаче многу прегледа, така да први пат снимам на српском јазиком, да видиме како ќе да буде. Стао сам туку неке куќе, ако ме чуе овој луѓе, кажи че ова е скроз ментален мрнет, е 3 пута га снима одјавување видео. Не знам шта да радим. Добро, нема везе. Мислим да вам се допада ово видео, така да ако ово видео преđe 100 лајкова или 150 лајкова, ја и камерман идемо на друго путување. Сад дали ќе бити подуго или краче, не знам, ќе видимо. Али ако 150 лајкова и идемо. Луѓе, тоа е тоа од ово видео. Баците лајк, баците субскрајб, морам да заменим гуму, затоа баците субскрајб. А ни се видимо наредно видео. Од ова видео, чао. Ту.